voin hi ni som pakhat thole ni sang ni som ni le panga dar som pakhat le achan ve vel ania khokon kholu don kholu a truck le bike anin tipal hlau maya enge chan hriat tumin a hmuna kan han thleng chho nga la Manipur lama tangin Assam motor truck aron tlan chowa khodung sei lam atangin bike ti hian aron tlan phei boka helai kongkoi han ti ila koi lutuk poni lawa ul lutuk lawa hian ti hian an han in tipal ta ania enge chan ke ni chuan kan hrilowa a ti hian kong sira bike hi atlua bike po a che ve nasa khop maya engtin ngen in biak zelang kan hrilowa ti hian news kan han da ani bike hi chena sa khop mai ma se ami hring te ro chu liam na lutuk lo an tur ni in kan hria an ke te ti hian a pem ve deuh hleka pathian zara thi na ema thleng lo hi lom oma chu ti rual chuan a zia lo hle maya kong hi a tha to si a heng ang chiat na han to hian tunge thiam lo ke ni chuan kan trafia mai theilowa hanan in bezelanga film khur ngai hle mai hei truck hi kong thlang aliam trepa in pakhat oma parapet hi su thla van nei thlak takin in ne ro chu a sut a hnol tel lo ni in a hriata ma se va thoi ani Assam motor ania ti hian motor lian truck po hi ding run mai ani kongkoi po ul lutuk ani lawa hetia koi mai hi ni a helai mun hi ni a ti hian side lama hian bike katlana truck hi chho zong a ron tlan ani a hetia mit mo en mai chuan truck hian side thi ala lo ma ni chuan a langa hey thì nó kể thế bỏ thêm chụp hình nó ngã coi bỏ sụp nè lẽ mày tiền học tệ coi vét cả nắng ngô ba hồ rồi những lúc đó con trẻ không nhận ra giờ lâu lẽ mày इसका मतलब आप रॉन्ग साइड में आया नहीं हम तो उधर से उधर को ना अभी तो उसको गाड़ी बचाने के लिए उधर आया इधर से गाड़ी काट के जाए तो सामने में मार स्लो से ऊपर है ना thì hiền chỉ lại viên đã tay lên rồi uống thì nó cả tay này kiện cầm ये तो आया नहीं बोलता किसका बात मानेगा
अब वो तो आ रहा है, हम तो उधर से आ रहा है, हम तो ऊपर आप तो इधर से आ रहा है, ये इधर से जा रहा है ना। तो स्पीड नहीं होने से सब टक्कर लगने का क्या मतलब है? तो ये तो सही सही बताओ, सही नहीं होने से तुम भी तो गाड़ी स्पीड में आ रहा था। तुम कहाँ पे ब्रेक मारा है? तुम्हारा गाड़ी किस तरफ मुड़ रहा है? तो यहाँ से ब्रेक मारा, यहाँ तक पहुँच गए। साइड में आ रहा है, ठीक है।